football ti par zathum somthum pahnih na ngai thlave le don ta ila Sir Alex Ferguson khan Messi thalak a hmu chungchang ti hian a soya Messi an pheikhok ama nge in atifai lai thalak ka hmuwa chu thalak chu kan club staff te hna nei ve tura ti ngalin United Academy a tar turin katia chu thalak chu kumsom pahnih liam hnuwa po an la tar reng khatianga tar tura katina chan kha chu player nau pangte te hian player ro pui tak Messi te ang point an mani boot antify thin ti hi hmu sela chu ta tang chuan omdan moi le tha zir chuak se ka du wangani ati football hian kentelanga hleya manager te tan po hian in khel ringot lo deuh ngai tu tel tura tam hle chungzinga chuan player te nun dan omdan tha zir tir hi thiamangai hleya chin tok hriat angai ba ka ti dan thiamangai hle chumi konga fak omber te jinga mi chu Sir Alexia nia ahun laya player enkol thiam ber pola soithin ni in helama hian Sir Alexa levela da theitur angchi hi manager dang antam lo hle English Premier League Bundesliga le League 1 ate season kalmeka match an khel tur an khel zota heng season an man zo tona league te hi abe bom sang record le poimo angte hriat na ti zau thei thil te form khomin soidon ta ila League 1 a pathiani zan lai peldar som pahni le chan ve khan Arwalin team som pariatin an match nung ber theu an khela champion PSG in kolmola match sin hi faya nein Carlos Soler le Lee Kang in ten goal an khunga PSG chua santur Mbappe ero squad ta tel lo thung club dang hi chu an langsar lo boka an match result soitel talo maila League 1 table le abe boma European competition khel thei tur tele he in elna bul thutlam hi soibel ta thungila League 1 table PSG in pasam sari paruk an neya an championa Paris club lian hian match samthum palia tangin tum samni pani chakin tum som draw result an neya tum ni an tlom boka gol samret pakhat khungin gol khung tam beran niya gol samthum pathum chhuain gol chhuat tlem ber dot tu an niya a chhuat tlem ber chu nis ni in gol samni pakwa chau an chhuwa PSG hi chak tam ber an ni bok gol chhuat tam ber hi gol samruk paruk chhuwa tu Lorient an niya goal difference nei cheber ero Claremont Foot ni in goal difference hi -34 an nei ani ti chuan te bula pakhat na pahnina le pathum na PSG Monaco le Brest te hian season thara Champions League an khel don ta a Palina Lille hian season thara UEFA Champions League khel phak turin Champions League qualifying round an ma chhon zui thungang qualifying round an paltlang ani chuan Champions League hi an khel don ani te bula pangana ni sin Europa League an khelanga parukna Lyon hian Europa League an khel don ti chiang bokin a chan chu Coupe de France final a PSG le Lyon hi anin ma chhon don wangani an dan nei meka Coupe de France champion team in Europa League an khel thei dona te bula pangana le Coupe de France champion team te France club Europa League khel thei turan nia ma se kumina hian final a League 1 champion PSG UEFA Champions League khel tura tling chiang to le te bula parukna Lyon anin ma chhon dona PSG hi an champion ta ni point league te bula parukna in Europa League kwata an chang dona parukna hi Lyon tho an ni box si chu wangin Lyon hi Coupe de France an champion emo champion lawemo engti zong point Europa League khel turin an tling chiang to ani hei hian te bula pasarina din mun ti thata in pasarina len sian season thara Europa Conference League an khel don relegation lama te bulmong lama om team pahni som pasarina Lorient le som pariat na Claremont Foot te an relegate season thara division niam jok an khel don te bula som parukna match hian relegation playoff an khelanga playoff an paltlang chuan League 1 an khel chhun zomanga an paltlang lawani chuan division niam jok khel turin an relegate tang League 1 a statistic langsar zualte hi soivele ta ila anni chuan top offense an ti maya attacking football khel ti na te po ani thayanga antin zone ber ero goal khung tam lam ani heta hian PSG hi goal khung tam ber ni in goal samret pakhatan khunga pahnina Monaco ni in goal samruk pariat an khung top defense an tia hei hian atin zone ber chu goal chhuat tlem lam ani chu wangin League 1 a goal chhuat tlem ber hi ka soilan to angkha ni san nia goal samni pakwa chawan chua goal chhuat tlem ber tu hi champion team PSG ni in goal samthum pathum an chua season tluana position nei thaber chu PSG an nia za samruk panga point pali pakwa position nei in hei hian a en tir chiang tak chu Paris Cup hian an king puite laka in khel an thunun thin le ti ani
ball pass po PSG in nga lor lakin tum sing ni sang thum za somli paruk zet ball anin passa an mani nei ber tu lilin tum sing khat sang ria somni pakhat in passin ball pass a hian PSG hi sanga chuangin an falani League 1 top scorer hi Kylian Mbappe ni in goal somni pasaria khunga panina Jonathan David ni in ani hian goal som pakwa khunga Lille striker hi club lian jok te point an ngai ven hle Arsenal striker thin Leon Tana khelmek Lacazette hian goal som pakwa akhung thling ve bok assist nei tamber hi Ousmane Dembele ni in assist tumriat aneya ama ang tho hian Gomez le Real Castillo ten tumriat ve ve assist an neya safe hi Lorient goalkeeper Magoa nei tamberin tumza somli te meu safe aneyani France Football League Sangbar League 1 hi official ang chuan kumsak khazakwa somthuma tanga an khel tana niya kum zadon in elnakal meng ni in France club te in elnati in soithina niya ma se chik taka zirchiana anina ang taka soichuan France club som pasari le club dang pakhat in elna team som pariat in elna ani mak kan timai thaya heti zong hian soifia tumta ila France League Sangbar League 1 a hian team in elzat adang lam fowa team som ni in el tumte team som pali team som paruk team som pariat in el tumte om thinin sang ni pahni atang khan season liamta sang ni somni pahni somni pathum season thleng khan team somni anin ela season kalmek sang ni somni pathum somni pali atangin team som pariata team tel antitlem vele a team tel antlem ta ka wang hian ama a season khata match somthum pariat theu an khel thin kha match somthum palia atlan hiam ta ane ti chuan heng team som pariat jinga hian team som pasari hi France club tevek an nia team pakhat Monaco big hi an dang deu Monaco hi sovereign city state an nia micro state an ni awang hian France ram ni lo mania in real ball thei independent ram an ni ve tlata Khovela independent ram teber.2 ni in square kilometer ni point bial pahni chawa lian ania mi puipo singthum sangre zathum vel chaw an cheng mi hring cheng te an dam rei hle thunga mi pa hi a chawrwalin kumsomriat panga dam angan nia meichia pheichu a chawrwalin kumsom kwa pathum dam anga chinchia an ne France ram le Italy ram hrula omniin achunga mi chi sang sang an chenga mi hausa millionaire billionaire te chena mun puiti te po in soi thina nia an ram nai Italy le France atanga pem antam hle chu wangin France le Italian cheng antam berani chu tianga ram shan ni chungsi chuan Monaco hian mani in league shan akal pui lo thunga UEFA le FIFA a po membership shan anei lova France a hian a betel ti maila afia mai ome chu wang chuan France league sang bera hian antel ve rema antel ve tak zela wang hian France league sang ber League 1 a France club som pasari le ramdang Monaco telin team som pariat anin LT in kan soi thei pha ta ani soito angin hein elna hi kumsak khajakwa somthum khan officialin kheltana niya ma se tuna aming League 1 ti tak hi chu kumsang ni pahni atang khan puttir ani thung hein elna a champion ngun ber hi PSG ni in tum som pahni an champion towa champion ngun ber .2 ero Saint Etienne dai ni in tum som an champion to Marcel po tum kwa champion to in champion team hi som pakwa anom towa anjinga team pasari chu voi khat chau la champion an ni League 1 a hian tuna player langsar ber ti thei chu Kylian Mbappe hian niya ani hian season kalmeka PSG tan match somli pasari atangin goal somli palia khung hem maya assist tum som nei bokin match somli palia atangin goal contribution somnga pali loi anei season amang thaleya PSG hian season tirlama chordu lovel ma sela anin nga na ber ani zui le ta thowa League 1 a big ringot po match somni pakwa tangin goal somni pasaria khunga assist tum sari anei telbok PSG tan akhel chungin season tinin tholok thin hlema sela season thara ero Mbappe hian PSG kor a hato don lovani he France forward Hazet Van Harsa tak hian Monaco atangin kumsan hi sompariat ni puilai khan PSG hi azoma angeta anin leima hian season khatlonin anin honi kha ani hian senior levela club pahni kor hatoin Monaco le PSG te hi an nia Monaco tan khan match somruka goal somni pasari le assist som paruk anei mana PSG tan match zathum pasari khelin goal zanhi somnga paruka khunga assist za pariat nei bokin match zathum pasari atang hian goal contribution zathum somruk pali anei hem mai
PSG tana match khel tam zual somjinga Mbappe hi atel boka Champions League B ka pheichuan PSG tana inlan tamlama pathumna ani phaka Marquinhos le Marco Verratti te chau thluk lo anei ani hei baka hian PSG tan gol khung tam berania Zlatan Ibrahimovic sa record khum tu Edinson Cavani record siam gol zahni khumin gol zahni somnga paru khungin Mbappe hian PSG tana gol khung tam ber record thar asiama Mbappe hi PSG club chanchina gol khung tam ber ani mek PSG tan hian aro pui na chu France tua chungin elna League 1 le cup competition te PSG tana gol khung tam ber ania hei mai ni lovin Champions League a pheichuan PSG tana gol khung tam ber le assist nei tam ber ani kopa asu nu chia aro pui le ma sela Champions League no moi achoi lo thunga hei wang hian kumsom ni pangami hian aro pui zon la tur lung thu atikim man talovani League 1 le abe bom kan lu chil thuita Bundesliga lama lut vele ta ila Bundesliga season kalmeka match an khel turang te an khel zauta match de hnung bera hian Dortmund in an mi khwal Darmstadt sili final sopa Dortmund tan Yed Madsen Marco Reus Julian Brand le Daniel Malen ten gol khat thewan khunga Marco Reus siam free kick atangin gol moi tak akhung boka Yed Madsen a pet gol tur siam sak bokin Borussia Dortmund tana official match a khel hnung bera Marco Reus sian gol khat anei ba ka assist tum khat aneya atho lok le Dortmund tana a match hnung bera hian mini somret panina lak chuania Felix Mecha an thlakin a chuak tur standing ovation pe kania Dortmund hian ro pui takin an thla Marco Reus sian an fans te ban phara thla liam top adu big lova an in khel ena Dortmund kor a hak na official match hnung bera kal khom te mi pui sing ria chuang zet chu biar alei sakveka Marco Reus zara Dortmund khel mola pungkhom zong mi pui sing ria chuangin a thlonin biar andong vekani hei hi ama Marco Reus ngei poin soin biar kha kanin thla na thilpek in tana kati ani kha ati ani Marco Reus sian season kalmeka Dortmund tan match somli pakhata khela gol kwa khungin assist tum somaneya match somli pakhate meu khel si goal contribution anei thalo hle mai te po kan ti mai thei match somli pakhat a khelna hian minute reilo te chawa khela avain season kalmeka hian minute sangni jahni somruk chawa khel chu match khat hun chung minute somkwa atanga chutin match somni panga anglek chawaniya chuti chungchuan goal contribution som pakwa lai aneyani hei hian a khel chelem lauti atifia ome ama hi kumsam thum palimi ani to ti hretel ta bokila ti hian Dortmunda a contract June thla thlengdai aman zo vele July thla hian a in puchuak don ani Bundesliga hian Bayern Munich eroin khwalmola Hoffenheim ne lovin goli gol hin an tlom chungin Bayern hian season an khar Bayern hian minute lina le minute rukna gol khungin Sydney Fire ma an hroi ma sa chung hian gol li an chua Grammarican Hoffenheim tan hat-trick asiam Bayern hian gol ni bak an khung theilawa wangin khwalmola an mual phawa te bula panina po ni phak lovin pathumna season an khar ta bokani Bayer Leverkusen tlomia lovin an champion ta thunga an match nanung bera Leverkusen hian gol ni gol khatin Augsburg an hneya hei wang hian Xabi Alonso kai hruai team tlo Leverkusen hian invincible Bundesliga champion record an neita ani team sompariat in elna Bundesliga hian Leverkusen hian Xabi Alonso kai hruina hnuaya season bul atanga hun an man masak ber an tong chungin an che thaleya match somthum palia tangin tum somni pariat an chaka tum rukdo nain an tlomia lavani thangkhat lianzet Bundesliga opa champion char Bayern Munich an hnuaya dain Leverkusen hi Bayern ain point sompariat line an sang zoka anin thlau hle Bundesliga hian gol somriat pakwa Leverkusen hian khungin anni aya gol khung tam gol somkwa pali khung tu Bayern Munich chau omin Leverkusen hi gol chhuat tlember anni boka gol somni pali chau an chhuwa goal difference po plus somruk panga lai an nei tlingani Bundesliga hian gol chhuat tamber chu table monga om Darmstadt an nia gol somriat paruk loi an chhuwa goal difference po nei cheberin -56 an nei ani Leverkusen hi Bundesliga tun main an champion ngai lova chu wangin tuna an champion na hi Bundesliga chanchina Leverkusen an champion masak ber ania ama in Leverkusen hian tum nga zet panina ni in season an khar towa
an van duaina thina hian season kalmeka ero tlomia lovin phu takin champion no moi an choita ani ti hian Bundesliga te bulatangin pakhatna tanga pangana te hian season thara Champions League an khel dona season kalmek European competition a German club te an che thada wangin season thara tan Champions League kwata an nei bela team an tho tam theidon hle top 5 china omzinga Bayern big hi soizau talokila Bayern hian season an hmang chheleya season kalmeka champion no moi choime lawa omin an hlo chham chiang hle Bundesliga te bula pahnina po anom phak talawa pathumna season an khara sangni somsom pakha season nuwa hetianga top 2 huanga om phak lawa season an khar le na masaberan tonga thangkhat lian season tina no moi an choi nuwa season kalmeka an nil tabok Bayern te ang tan chuan Bundesliga atanga Champions League khel phak china om hi lomna turatling lawa champion lo chu lo chamna atling tlatani season kalmeka Bayern hi Champions League atangin Real Madrid in an petla Bundesliga pathumna ni in Leverkusen le Stuttgart noya an oma tual chungin elna dang Super Cup final a RB Leipzig laga sithum faya tlomin an hlo cham boka DFB pokala la round ni na division niam jok khel FC Saarbrücken laga tlomin an hlo chamani hetiang ani awang hian Bayern hian season thara ama chia season mang tha te khel thin Super Cup an khel phak don talawa kumsak ni sompahni atanga kumtin an khel phak thin hi an khel phak don tak lo awangin an tan chuan season kalmek mang chia ti chejual tu mai ani soito angin Bundesliga te bula top 5 chin hian season thara Champions League an khel dona parukna hian Europa League an khelanga pasarina in Europa Conference League an khel thungang German club te in elna dang DFB pokala championin Europa League an khel theidon boka season kalmeka final a Leverkusen le Kaiserslautern te anin machon dona Leverkusen hi an chaka an champion ani chuan Bundesliga te bula pasarina hian Europa League an khelanga pasarina in achantur Europa Conference League kwata chu te bula parian in achang vele thungdon ani chuwang chuan league atanga European kwata omte hi cup champion in asuher vele theya chuwangin cup final hi apoimo hle heiba ka hian la in suher thei thil dang om chewa Borussia Dortmund hi Champions League a final khelma ba kan nia Champions League a hian an champion ani nga chuan Bundesliga te bula pakhanna atanga palina le parukna te hian Champions League an khelanga pangana Dortmund hian League kwata ni lovin Champions League a champion lai an ni awang zokin champion lai kwata in Champions League an khel theidon boka tichuan Bundesliga atangin team parukin Champions League season thara an khel theidon ti na ani chutianga Champions League a Dortmund an champion ta ani chuan te bula pasarina in Europa League Leverkusen DFB pokala an champion bok phei chuan te bula pasarina le pariat na ten Europa League an khelanga te bula pakwana in Europa Conference League an khelang hetiang taka German club 10 European competition a kwata an nei tamna chan ber chu season kalmeka European competition a an che that wanga niya UEFA coefficient a an sana wangin ham thatna duom big an chang ani bere Bundesliga hian te bulmong lama om team pahni Darmstadt le FC Köln te an relegate somparukna bochum hian relegation playoff an khel thung dona playoff an paltlang lo chuan division niam lama an tlave don ani Bundesliga a statistic then khat hi clear vele ta ila gol khung tamber hi Bayern Munich ni in gol somkwa palian khunga adotu hi champion team Leverkusen ni in kan soito angin gol songret pakwan khung gol shot nei tamber hi Bayern an niya tum zaruk somni paria teme gol shot an neya Leverkusen hian tum zaruk som paru gol shot nei in an dot bokani season tluana goal ban le goal bar per tamber chu Leverkusen an niya tum som pasari an pera Bayern in dotin tum som paruk an pera te bula pahnina Stuttgart in dot lein tum som pathum an pera ni on goal hi bochumin an nga bera tum lian neya penalty hi Freiburg in lo chuak tamberin tum kwan lo chuaka Leverkusen hi tum riat lo chuakin Stuttgart nen an lo chua zat ain angani penalty pet goal tamber hi Leverkusen an niya tumriat penalty an hlo chhuate gola an chantir 5 veka adot tu hi Freiburg ni in Freiburg hian tum ko penalty an hlo chhuat angin tum sari gola an chantira Dortmund in tum ruk penalty an pet goal bok open play atanga ball pass dik nei tamber hi Leverkusen an niya
za songret pakwa point pariat an pass dika Bayern Munich nen an pass dik zat ain ang chia ani panina hian te bula panina Stuttgart an oma za songret pariat point pali ball anin pass dik positiona Bayern Munich an thabera somnga pakwa niya Leverkusen le Stuttgart in dotin somnga pariat ve an position person hian niya open player changa cross ball nei tamber hi FC Köln niya tumzali somnga panga te meu cross ball an nei ani yellow card choi tamber hi bachum ni in somkwa pasari an choya an mani ang bokin main point tum somkwa pasari yellow card an choi card an choi zong bel bomin main sin card an choi tambera tumza card an choi ani fall nei tamber po mains ni in tumzali somnga panga an fola an performance a statistic 10 khat en hian main si ka choi tamber an ni po hi a om le team tai ma berte po ati theyang chu tlan kwal tamber hi FC Union Berlin ni in kilometer sangli za somni point pathuma thui an cover ani tichuan gol khung tamber hi Hurricane ni in gol somthum paruka khunga panina Serhu Guirassy ni in Stuttgart forward hian gol somni pariata khunga ni assist nei tamber hi Leverkusen player poimo Grimaldo ania assist som pathuma neya goal shot nei tamber hi Hurricane ni in tumza somli panga goal shot aneya tum somthum paruk a goal ani goal bar le goal bante pet per tamber hi Florian Wirtz Leverkusen playmaker ania tumnga a pet per tlan chakber hi Alphonso Davies ni in darkar khata kilometer somthum paruk point pali pakhata chakin atlan ani on goal nei tamber hi Werder Bremen player Sebastian Barno ania tum ni on goal ani penalty pet goal tamber hi Vincenzo Griffon in tumruk a pet goala open play atanga pass dik parsen nei sangber hi Leverkusen defender poimo Jonathan Ta ni in za somkwa paruk point pali pasari pass dik aneya panhina le pathumna te po hi Leverkusen player te vek ni in Granit Xhaka le Tapsoba te an niya Leverkusen player te hian ball pass an thiam le ti alang theiani open play atanga ball cross nei tamber hi David Raum ni in Leipzig player hian tumza somli pakhat te meu sangni somni pathum somni pali season chung hian Bundesliga ball cross anayani yellow card choi tamber hi corni in tum som pathuma choya card chim choi tamber hi ama Dominic Kor thoni in tum som pali ka ta choi heta hian red card le yellow card te atel thung player mal tlan tamber hi Julian Weigl ni in kilometer zathum som sari pathum point pasaria zaw akovara atlantam le adotu hi Granit Xhaka ni in Arsenal player hlui hian kilometer zathum somsari pani point pahnia thui atlanani Germania Football League sangbar Bundesliga hi kumsang khazakwa somruk pathuma tanga kheltan ni in kum somruk mel an mutowa team som paruk team som pariat le team som ni in elnate ni thinin tuna hian sang khazakwa somkwa pani kwa thum season atanga ankal dan ngai team som pariat in elna ania chutiang chuan ankal meka champion ngun ber hi Bayern Munich ni in tum somthum pani an champion towa Dortmund le Borussia Mönchengladbach te chumnga ve champion to in anni hian an dota Bayern hi an champion tam fal le ya an lo tling fal le hein elna hian team som pathum an champion towa Bayern champion za somthum pani hi champion to dang team som pani te champion belbom a in atam zo kani English Premier League lamlu chilvele ta ila English Premier League nge ti lo thei ani thin lova achan chu Europa League langsar zwal panga atangin league palia season kharna match thlen main champion an chiang towa English Premier League a ero season kharna match ha champion a chiang thei chau English Premier League season kal mek kharna match pathiani zana khelzota ka team tinin arwalin match an khela champion tum Arsenal le Manchester City in khelin ngai ven loberin City hian minute ni na le minute sompariat na Phil Foden mangin goal an khunga Sydney fain an mikhwal West Ham laka ma an thruai heti la hian Arsenal ero an mikhwal Everton nen an lain ne to ka goal alalud lova Gunners trantu te an mituya nam tan der minute somlina ain her chuaka chakmamo Arsenal din mun achezual an mikhwal Everton in Idrissa Gueye mangin goal an khunga Everton in sikhat fain Arsenal laka ma an thruai Mikel Arteta le Anautetan pressure asang tiala mase mini somli panhina West Ham in Arsenal chok jang khain Mohamed Kudus mangin City laka an siphur an su thena minute somli pathumna Arsenal in Everton laka an siphur Tomi Yasu mangin an sut vele boknen first half a goal dang lu bello ma sela
City in West Ham laka goal ni goal khatin man ruaya Arsenal le an mi khwal Everton te goal khat ve ve khungin anin ne tok boka English Premier League champion tur ala chiang tak tak theilo second half Arsenal in chakngei tumin an mi khwal Everton an nor zui chiama goal ero an khungbel theilok lo heti lai hian City in West Ham laka in khel an thunun ve boxia Arsenal be sei asang lo tial tiala London club be sei na ti chezual turin minit somnga pakwana Rodri chuan City goal thumna akhung zui he goal alu nu hian City hi an chakngei arin om zuala ma se Arsenal in atop thlengin beidong lovin an khela an mi khwal Everton laka minit somret pakwana Kai Havertz mangin goal ni goal khata an chakna goal an khunga ma se City in West Ham goal thum goal khata an ne awangin Arsenal hi English Premier League an champion zawtalova City hian khalsam thum pariat atanga paisam kwa pakhat nein champion no moi an choita ani Arsenal hian City hi an phak teu hlea paisam ret pakwa nein point ni chawin anin thlawa season masa sangni somni panei somni pathum season khan point nga a in thlawin season kalmeka ero ankar azim tadewa ma se Arsenal in City an khum thei talavani Arsenal tan Jurian team bar ain lana ani hi English Premier League season khata match ni chau khel chu po season tran na match day masabera in lan le season kharna match day nung bera in lan lani zuin hetiang ani awang hian hetiang angsul nu nei to player pali Gary Gardner Elliot Bennett le Marek Rodak Baka Jesurun Raksaki te nung zuin timbar hi hetiang sul nu nei thei player pangana ani City hian an champion ta ka wangin English Premier League a record tharan siama English Premier League club pakhat azona season lichung champion thei masaberan niya Pep Guardiola hi English Premier League manager azona trumli champion no moi choi thei masaber ani tabok hei mai ni lovin England Football League sangber English Premier League hi English Premier League ti ani ma atang dei to khan English top flight da shim engti ma azonin season lichung an champion ngai lova chu Manchester City hian ti theita in English top flight da azona trumli champion thei masaberan niya Pep manager azona trumli champion no moi choi thei masaber ani bok Pep Guardiola hian management lam alu chil nuwa lotlin na no pui adom tam to hlea kumsang ni pariat atang khan senior team kai shwai tanin Barcelona Bayern Munich le Manchester City te akai shwai der towa heti chung hian kumsom nga pathum mi Spanish manager hian league champion no moi ringot po som pahni achoi towa akalna lama pianga league no moi achoi theizel Manchester City en kol chungin English Premier League ka pathumna aya niyama season akhar pui ngai lovani City hi acham reina ber club animek boka sangni somparuka tangkhan kai shwai tanin ala cham zeldon ni poina langa tuna hian City hi match zali somsari pakhat kai shwai to in tum zathum somli pakwa achak puya tum somnga pasari draw nei puin tum somruk panga atlom zo ka atan pui towa player somriat pasari amang to bok season kalmeka hian match somnga pariata City hi kai shwain tum somli palia chak puya tum ria draw nei puin tum ruk atlom zo ka atan puya English Premier League ka big match somthum pariata tangin tum somni pariata chak puya tum sari draw nei in tum thum chau atlom puya an champion FA Cup final khelma bak an la nei chawa an champion phei chuan an hlotlin na apung don ane season kalmeka City hian in elna chisari lion khela chungzinga chuan English Premier League FIFA Club World Cup UEFA Super Cup ate an champion towa UEFA Champions League Carabao Cup le FA Community Shield te champion zo lovin FA Cup final khelma bak an la neya season kalmeka hian champion no moi pali an choi don empty FA Cup final an result in April don ane Pep Guardiola hi English Premier League azona no moi tumli choi theima sabar le omchun ani ba ka hian football khovela team kai shwai tum ni treble champion pui thei omchun ania Barca le Manchester City te treble champion ani pui to Pep hi English top flight champion no moi paruk emo aya tam emo choi thei manager palina ania league haw tak in elna san na hian no moi som pathum choi to Sir Alex Ferguson Aston Villa tana no moi paruk choi to George Ramsey le Liverpool tana no moi paruk choi to Bob Paisley te hnung zuin Pep Guardiola hi English footballer manager lo tling berta zinga atel ani City player Phil Foden hi kumsomni pathum mi chau alania ma se English Premier League no moi tumruk achoi tling der to
Rodri hian season kalmek English Premier League ka match somthum pali khelin tum somni pasari atiama chakpuya tum sari draw nei puin tum li chau match khel lo aneya heng match a khel lo na pali atang hian tum thum City hian tlom manani hei wang hian English Premier League season khata tlom mi lawa player malin match an khel tam lam chutin English Premier League season khat chungin Rodri aya tlom lawa match khel tam om chun chu sangni pathum sangni pali season Arsenal invincible team a player panga te chau an ni Rodri hian English Premier League ka azonin match som nga chung a team tlom lovin akal klon pui me ka City hian Rodri hi an ngei hle Rodri atel lo chuan an tlom le thina Rodri atel ero chuan an tlom du me ulo Sol Campbell Arsenal player ro pui azona match som nga paruk tlom lova om chau kha Rodri hian tlom lo rei lama tluk lo anei towa chu wangin Rodri hian English Premier League record thar anai to hle City goalkeeper Scott Carson hi kan hratheu ome Liverpool a aom lain Champions League no moi te po achoya lotlin na no pui lian dom tu zinga atel thei hle tuna po City goalkeeper ni Marcelo khelna hmuna changmeu lova City a acham chungin minute za pasari chau ala khela ma se champion no moi som pakhat achoi tling der to chu wangin Scott Carson hian Manchester City a hian minute kwa point pasari pahni dan zela champion no moi choi angani in kheldanga Liverpool in anmi khwal Wolverhampton Sydney fain Alex McAllister le Jarrell Quansah te gol khung mangin an neya Wolverhampton player Nelson Semedo chu minute somni pariat na red card manga no chuanin hei hian red stan ati ol sam zual ni in alang Liverpool hian an team manager Jurgen Klopp le a staff then khat arwala chuak turte an player chuak turte thlengin thlana hun ro pui takan manga ngai hruina thilpek te po hlan ni in Anfield ta an mi khwal Wolverhampton fans te thutna an ho san tak all claim te ti lo chu thutna khatlatin fans ten an team khai pa chuak turte thlana hun hi an man puya fans nei thati taka anin troi om tha hle Jurgen Klopp hian Liverpool hi sangni som panga October thla khan Brendan Rodgers mun ruak luain a chen chil tana red sa hian a hun tira tangin lom a hlo hle kum kwa zet Anfield hi chen chilin match zali somriat pakwa Liverpool hi kai hroi mana heta tang hian tum zathum pali nena chan puya tum za draw nei puin tum somriat panga atlom zoka an tangani Klopp hian Liverpool a kai hroi chung kum ka chung hian player za som mangin academy player cherpui tlin anga hleya player van tlanga ngai tam tak a thaber huanga tel thei khopin a cher chuak boka man management a thiam em na te tactician tha ani na te mihring na zona a tho pui te tan pa ni atlin em te hian ngai nat ati hlo zuala khelmual sira a in sum zo lo phusavel mu te hian football ro puina a chiang zual thin Klopp hian season kalme ka Liverpool hi match somnga pariata ka shwain tum somthum pakwa achak puya tum som pakhat draw nei puin tum ria chau atlom zoka atan puya English Premier League ka hun tam zok champion be se ngam jinga telin season tluanin tum li chau atlom puya anni aya tlom claim chu champion team Manchester City chau hian nia City hi tum thum chau an klom Jurgen Klopp hian Liverpool a chua san nuwa chol amang don ti soin English club dang en kol atum lo thua soito boka chu wangin English Premier League ka Liverpool in an kaukir le thutte ani lo chuan Klopp a chavel kan hmu to lo mai thei Klopp hian Liverpool hi in elna a khel puya Europa League ti lawa chuan a champion pui veka a champion pui lo na om chun Europa League ka po final a hroi thleng tho Premier League ka sang hi sampakwa somni season khana champion puya kum som thum zat an nga to chu ti hlotlin sakin Liverpool lom na hun chin che tlak big athlena FA Cup a sang hi somni pakha somni pahni season khan champion puin League Cup Carabao Cup ti thina hian tum ni a champion pui ba ka sang hi sompanga somparuk khan final a hroi thleng boka FA Community Shield no moi tum khat choi pui man bokin Champions League a tum khat a champion puya tum ni final a hroi thleng boka UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te tum khat ve choi puin Europa League a ero a champion pui talawa ma se sangni sompanga somparuk season khan final a hroi thleng thowa final a anwan duaya ni kha Jurgen Klopp a chhuadon taka chuan uitu po antam hleya Liverpool legend Steven Gerrard poin Klopp alim Anfield tuala din turin adu thu a soi chuak hial Klopp hian ama thlana huna hian thu soin
Liverpool a hian manager thatak alo lut dona club hi din hmun thataka ading ani mi puilamin club malam hun an thlirin lau thon na an nei ani mai thei ke chuan ka nei ve lovani he club hi thataka kal zel turin ka du tak zeta chu wangin lalpa engtin nge kan kalta kang tiin mang an na ka nei lova chulam hoi chuan ka ngai tua ngai lo ke chuan a tha e tiin chu ka thil khir dan ani atia club hian pa ni atlinzia apuitlinzia lantir non le sakin Liverpool manager Arthur Arne Slot a minga lama fans ten Arne Slot an thlop na tur aw la sain azai chu Anfield a mi puipung khom Liverpool tran tu ten club arwalin an sadual dual maya an team manager Arthur Arne Slot moi takin an lo mani hei ba ka hian club hian an fans ten hena ama an lom ang tho hian an manager Arthur Arne Slot hi lo lom turin acha thap bok club hian achwa don ta ka chual manager kalta te ti zen lo thil ti anei boka chu Liverpool FC a na thok zong staff sang te an zawain a hu hawa Anfield ta thla alak pui hiania a hun chunga an champion no moi choi te hung chuakin Liverpool FC a na thok zong te nen thla an la hawani Seattle version shima Jurgen Klopp le akai shoi Liverpool chau hi Pep Guardiola le akai shoi Manchester City in Guard of Honor an pek om chun an ni English Premier League matchday nun bera hian Aston Villa an mual phau thunga Crystal Palace muala singa final klom Palace tan Mateta an gol thum khungin hat-trick siama Eze an gol nia khung bok he matcha hat-trick siam tu Mateta hian assist tum khat anei tel boka ache thahle Tottenham in khwal muala sithum fain Sheffield United an nea Dejan Kulusevski an gol ni khungin Pedro Porro an gol khat akhung bokani Chelsea in an mi khwal Bournemouth gol ni gol khatin an ne boka Blues tan Moises Caicedo an gol ro pui khungin mual la ya tangin goalkeeper le player dangte pet khum vekin a pet gola Raheem Sterling an gol khat khung ve bokin gol khat chua ma sela Chelsea hian gol ni gol khatin Bournemouth hian neya he match hi Thiago Silva an Blues kor ha a official match a khel nun hun ber niin Brazil defender hi bultan tua atel lova ben chatanga lu tir ani Manchester United in khwal mola Diego Dalot le Rasmus Højlund te gol khung mangin Sydney fain Brighton an ne boka United hi chakma sela Newcastle in khwal mola Brentford goli gol nin an nea hei wang hian United hian Newcastle an le pel thei talova te bula pariat na season an khar Brighton hian an manager Roberto De Zerbi hnuaia official match an khel nung bernin Italian manager hian Brighton hi achwa sandon ani in kheldanga Luton Town chu an mi khwal Fulham laka goli gol nin an tloma Burnley po an mi khwal Nottingham Forest laka gol ni gol khatin an tlom ti hian English Premier League ka te bula pakhanna tanga palina Manchester City Arsenal Liverpool le Aston Villa te hian season thara Champions League an khel dona te bula pangana Tottenham in Europa League an khelanga parukna hian Europa Conference League an khel dona ni Mase parukna Chelsea hian Europa League khel theina chance an laneya chu FA Cup result azirani don FA Cup final a Manchester City le Manchester United anin machon dona Manchester United an chak chuan te bula pariat na United hian season thara Europa League an khelanga Mase FA Cup a United hi an champion zotalova City zok an champion ani chuan te bula parukna Chelsea hian season thara Europa League an khelanga te bula pasarina Newcastle hian season thara Europa Conference League an khel thung don ani chu wangin Manchester United tan Europa League khel thei dan kong khat chawa oma chu FA Cup final a Manchester City ne ani FA Cup final a United hian chak zo lawani chuan season thara European competition an khel don lawani te bula pakwana atanga som pasarina te hian season thara European competition an khel don lauti achiang boka te bulmong lama om Sheffield United Burnley le Luton Town te an relegate ta a Nottingham Forest an match nunung bera Burnley nein relegation zone a om zinga chungber Luton Town laka point thuma sangjok chungin an din mun an ti him le zualani ti hian English Premier League ka golkhung tamber hi Erling Haaland ni in season masa a golkhung tamber hian season kalme ka po golkhung tamber choi moina adong le ta gol somni pasari akhung assist nei tamber hi Aston Villa forward Oli Watkins ania tumsom pathum assist ania Watkins hian gol som pakwa khung tel boka goal contribution anei thahle
ball pass nei tamber hi City midfielder Rodri niin tum sang thum zaruk somthum pathum ball pass aneya Arsenal goalkeeper David Raya an clean sheet nei tamberin tum som paruka neya Jordan Pickford England le Everton goalkeeper in tum som pathum nein adotani club lama goal khung tamber hi champion team Manchester City an nia goal som ko parukan khunga tackle nei tamber hi Crystal Palace niin tum zasari songriat pariat te meu an king puite laka tackle san neya chak tamber hi Arsenal le Manchester City te niin tum somni pariat ve an chaka klom tamber hi Sheffield United niin tum somni pariat zet an klom ani English Premier League a hian Manchester United hian season an hmang chelheya tebula pariat na nia season an kharawang hian sangkha zakwa songriat pakwa somkwa season nuwa English Top Flight League a season an khar chiat ber tuman tonga hei mai ni lovin season kalmek English Premier League a Old Trafford a ngei mai tum kwa zet an tloma home match som pariat an neya achan vea an tlom season khata an home ground a an tlom tamber tumani phak hial hei baka hian English Premier League a goal somnga pariat chuain season khata goal an chua tamber tumania sangkha zakwa somriat pakwa somkwa season nuwa goal an khung aya an chua atam jok na masaber ni bokin goal difference -1 in atopan khara aom zia chu an goal khung ain an goal chua zat pakhatin atam jok ti na ani tuntuma hian kan soi kim vek seng lova amairo chu a thei chin kan han dap kwal velania chu wangin atul dana zirin belngai om angte chu video kan bua saile turlama te kan bel zel don nia season kalmeka amor la bok lo la liga le Serie A lama te po in elna kalmek chunjom zelania ma se soi angin anni hi chuan season kalmek amoran la bok lova La Liga a matchday somthum pasarina khelniin champion to Real Madrid in khwalmuala Villarreal machonin goal riat luna matcha goalie veve khungin anin ne to ka Barcelona in an mi khwal Rayo Vallecano sithum faya nein Atletico Madrid chu an mi khwal Osasuna laga goalie goal khatin an tloma Girona in khwalmuala Valencia goal thum goal khatin an ne bok Serie A lama po matchday somthum pasarina khelania champion to Inter Milan in an mi khwal Lazio ne zawlovin goal khat veve khungin anin ne to ka Fiorentina muala Napoli lenglutin goal hi veve khungin anin ne tok boka AC Milan Torino muala tlomin Torino in goal thum goal khatin AC Milan hi an nea Roma in an mi khwal Genoa sikhat fain an ne bok La Liga le Serie A big hi chu season an zo fel huna abe bom a chevele European competition quota an nei angte atul angte chu kan zui chau don nia transfer thule ngai thak chunjom ta ila Telegraph in Tarlan danin Aston Villa chuan Chelsea atangin Conor Gallagher English midfielder kumsomni palimi chu laklu antum chunjom zela Gallagher manatan hian Colombian forward kumsomni mi John Duran pek tel anin huam bok Football Insider in Tarlangin Tottenham chuan Brentford atangin kumsomni pariat mi English striker Ivan Toney chu ni pui transfer kongka hon huna laklu antum don Guardian in Tarlangin tunhaya Manchester United nena soizom Ipswich manager Kieran McKenna chu Chelsea in Mauricio Pochettino thakna turin an thi thlai vele built-in Tarlangin Brighton manager chuak tur Roberto De Zerbi chu Bayern Munich in Thomas Tuchel thakna turin an du hlea ngor takin tuna hian an zui mek ani hetila hian Fabrizio Romano Tarlan dan chuan Bayern Munich hian Roberto De Zerbi hi an chordon lova De Zerbi hian Bayern hi zom adu lavani Dasan in Tarlangin Real Madrid chuan Liverpool atangin Argentine midfielder kumsomni pangami Alexis McAllister chu laklu an dua nipui transfer kongka hon huna offer thatok tak the chua antum goal in Tarlangin Fenerbahce le Besiktas te chuan Chelsea le Manchester United manager Jose Mourinho chu laklu antum dona season thar tran ma in laklu tumin tran an kho dona ni Melin Tarlangin Everton defender hot tak kumsomni pakhat mi Zara Braithwaite chu du tuan pung zela Manchester United Manchester City le Tottenham ten laklu antum mek Talksport in Tarlangin Manchester United chuan Mason Greenwood chu hral nge yan dua kumsomni pahni mi hi Napoli Juventus le Atletico Madrid ten laklu antum thewa amantur ero lati chiana ni lo heti la hian Athletic in Tarlan danin Italian club Napoli in Greenwood hi andor towa laklu tumin minantum le Mirror point Tarlangin Borussia Dortmund in Mason Greenwood hi laklu antum boka club dang elpui an nei telian lema sela Dortmund hian chan thei nge anin be se ani Give Me Sport in Tarlangin
Liverpool manager Arthur Arne Slot chuan kumsom ni mi Portugal defender Antonio Silva chu Benfica atangin laklu nge yatum Sky Sports Germany intar langin RB Leipzig chuan Slovenian forward Benjamin Sesko chu a release clause pan maktare somnga paruk chawin an hral thei tur thu antar langa Arsenalin an be sei mek hi aleidu tu tan chuan sum tam tak the chua angai don ani